Amen. Amen. Ya kan radi asem so fa Bible na etie ye. Rich baby awiase aduru no sese yaduru awiye bre pa. Enti sese ano se yenya akwanya abetena radio so a enye agrodi. Ya yemhihie esu ni aweho ye de kasa kire nipa firi se aya yenim se nipa ni mawurade nso nipa ni mawurade. Ya rehosem na media da bia de me kasa etia kese church politics. Yes. If we say eno adi nipa nya ama Yesu din na yira. Na ye ba behwehwe na ya gide wa yira eno nti na Yesu baaye. Unim se ewiase Yesu na Kristo ye han. Enti Cornelius sofo bia te say hunter. Okay. Hunter. We hunt for sinners. Amen. Amen. Me say ye dey. We hunt for sinners. Sana osofo bia wote ye. Na hunters adwuma kakra ni. Osole anadwo nipa nyina da no. Na ono so afa ne boto. No wafa ni tu anane sekan. Anane tire aka ho. No wafa torch abo ne bomma so. Okowuram. Okwa akohwehwe nam. Enti enam no okwa akohwehwe no. Torch ne bo ne bomma so no. So osi wuram wa ewuram wo nyina yesum. Enti aboa obemiti no na aboa no bedi ka hunu no. Sa aboa na ni to light ne so light ni to na ni. Ontimi mugu nko ba bia. Na hanta na yituo ewo ne botonim na wato aboa ne pay. Yes. Anasa sekan ya na odi etwa no na afi okofa aboa no. Wafa na se ne botonim anadwo no. Enti ewiase ye full of darkness. Enti osofo bi okura nyankopon asem okura light. Yes. Enti sa o de light ni pie wiase ya eto abonefo no so a echi ni gina ho. Nokwasem. Etini gina sekan na wo de wono no anase to na wo tobo no eno ni nyankopon asem. Okay. Enti no say Awurade asem ye nkranta de elufa nu. Powerful. Enti ye preachers ni ye hunters ye hunt for sinners akoma Jesus. Okay. Because the world is full of darkness. Nokwasem pa. Boni akoba wiase nyina. Enti ena preacher ye be preaching ena e wo say kina me say me preach wi amempe abasobo de bia. Na mom ye pesa odimboye ni be kase ma fa Yesu. Adi na yemi wura na me kraje nkwa enu na hia. Okay. Enti asam ebu nipa ne to wa na wa wodi tuo na bɔ no okofa no. Enu na Yesu ka asa ya ba ne be ka wi a yemfa wo mumra ne ya ma da yemi titi won. Yes. Okay. Because before the enam no kofia onu na ekwa ko huhu. Kuje ho adwuma. Wata se okoye hu adwuma. Papa. Okototo enam no. Okochi tadi dia sa free dwuma se bi nkyene. Enu ni ye adwuma. Okay. Ya te se enipa a okopo so akoyinam. Na ti na kuta ya na nu ni nyankopon asam ya tugum na ya buma nam no abasoro. Na de entia na me buba san sam wesu na busafo enipa yira. Papa. Nipa ni mawurade. Nipa ni mawurade enti ena wiase ya be hunt for souls. Amen. Ya ba be tumi akogu fie. Ya be jibia firi nsuom, ya be jibia firi wuram, ya jibia firi tam. Amen. Fisa papa ni say babio. Yes. O de yan kai quotation bi e wo Matthew chapter 13 47 ne ban en kai sa me ba. Na de entia ya no da bi e ba ya no mani abere na me wura so aho ba akone say abusafo Christopher esono so be wo asase so nyina ye ne wo problem. Ye wo problem. Every say instead of say ye beji Christo ni asam na kire nipa no. They say ye jai. Me big problem pa no. Unim say o check other religions ni nyina na somsom na wo wiase e wo asase so na Christopher nkwa na yago ye niemam pa. Yes. Yankwa na yago ye niemam ana yama enipa na fom ho adi. Because also be kind of cannot be say what they kwan bi to ho e say nyamesom no enye ncheche masa ase de okro ni pa bi ase okro ni o say can the right thing ni tire ni pa etu no wa mboni ya entimi mo abo no ma entimi fa ni ma fio dabi entimi mo no enti fa asam ni ma no ma ni hu se sei na tie oye se ya obenya nkwa oye se ya onya nkwa anopa mi so le ya na me da mpaso di mi ye meditation no ade na me busa mo se bunsam ja rich ade na Yesu ni ye ade be ni ma no kika bom e na me check Bible na obo sofre so se eja no sofre ewom mebua osaka emframa osi emframa wom e na osaka eja na nkasa oboja na nkasa so e na osase esa ye tade ti se nsuo ba nye nsuo manu esikwa no musa aziki frame
So when you do be a name of Yeah. about the lake of fire. Me say, pastors, let us preach about the lake of fire. Mumma ni pa unu say asam kese bi na nkwa mu ba wo. Yes. Just politics. Sure, aja. Unim say wo de unim na say wo ye ordinary person. Na wo come Muhammad asam a. Enkemofo o mba nwe wo say o mu attack wo. Me wa. Onso mu nyina o matime ti Muhammad akire. Yes. Ama nipa ni nyina hunu. O ma yi o mu ti di akire. Ama nipa ni nyina hunu. O ma yi o mu mpa e ba akire. O ma yi o mu dress ya akire. O ma yi o mu da akire. Wala ba ye ni a ye se ye hu the life. Ye hu no kra no ho no. Ikuri nim no kra no ye de si. Ye ni ye se nim no kra no. Where is it? Enti ye don do nipa sa ama nipa akwa hye. Nipa ekutem. Se me kai ejana me for Bible na bibie na mi hu the lake of fire na me yema hye me. Yes. Mi hu pa na me yema hye me. Enti let us preach about the hell. Germany pa hu the difference what sa ejanu. Asase so tena ni jana ye ba ko mani pa ni hunu na hu ntwane nye ne kra nkwa. Amen. Ada me ankai Matthew chapter 13 verse number 47 no. Ma na fe yanko. Kai mami. O se asahu be. Bi o so yin nti se asawu a wodi gu epum. Ebio osura hini a ye kan wasam ete se asawu ye gu die be epum. Nebuma na mahodo nyina bi. Epuma na mahodo nyina bi. Na eyema. Na eyema. Na ocheba mpo ano. Ocheba mpo ano. What I say? Ocheba mpo ano. Odi ni nyina aba. Saa na me na wabuma ni nsuo ni mu ni nyina de aba. Ni nyina na e ba wi o. Abi. Enye nyina na di be kofi. Oso wopuma ni nyina aba de na oye. O se ocheba mpo ano. Ocheba mpo na no. Na otase boaboa de ye no ano. Afi wotrafia oboaboa de ye na no. Adi gukuduo mu. Adi gukuduo mu. Na de enye no otugu. Na de anya no obetu ogu. Na de be wi ase wi ye no ano. Na saa papa na wi ase wi ye no ebe ye. Abofo no be ba be fa nipa bone efrate ni ho. Abofo, Awurade abofo ebe ba asase wi so. Be fa nipa bone efrate ni ho. Na me be ka se mi ti no go kutu sa quotation no. Enti bi 2 Corinthians 6:14 fansa se wansa ho ne di be preach. Ba me de sa free ha. Wo se oba ba asase wi so. Enti ameta atwum bi. Oba be hyehyɛ na wayi didie wo. No ne ya na kodi da enya wie. Sa se ya na beye. Sa se ya na beye. Awurade wo mba hyehyɛ na wayi didie wo. No ne ya na kodi da enya wie. Awie sa metunu we ya bitimi so asolidam sa na mekra ho sanye obi a na bade ba fono ko wasesa de wo ko ensuo na no na wo ko to asawu na wunyiye wodi wa ho ode hweye ente bade ono na ho ode abon Yes. ono na ema mframa ono na ema oduane meboa mesi mo ambo adwama kra wade na mama ho ode Kwasempa no kre. Enti wodi wa ho ode na twi na tiri nyina anka obeka se mabire nti de metwi ye nyina mefa ba wo so wa anya ne sa ocham obecham ye no wa yi de ya papa na wa to de anya no akyene My God. enti asempo na no ba yere O se de be wi ase wi ye. de be ye wi ase wi ye Abofo no be fa nipa bone. abofo no ba be fani pa bonefo efrate ne fo ho. efrate ne fo ho What wona go da fo no. na obetu wa go yifa Jesus Christ wa o to pa no bia na no pai awiai ti asema bi kan hwe pa no fo no wasa wo boja no ma na si wia sani a wo si hu no hiti e ba no wan sa ko na po be bia fa wo si wia si awie no obati ni pa bone fo fratene ne fo ho na ta won kan ye mmomo bibi biara mewa afa yanko 2 Corinthians chapter 6 yes verse number 14 obra woni abosonson fo ntema yanko fa muntie wo bra ye eniema bi enti se wo sofo krokro se ewiase eniema nyina ye wana masa o proud no kre eye one they need truth they will truth ba ko pe I'm telling you I preach with passion of God and I preach with love me do ni preach send the people who Jesus any people channel to on care obi send me video obi and we are sending me the camera and our voice be say run the word is coming run Jesus and this time we run for our life
We run for salvation. We don't run for money. We don't run for post. We don't run for material things. We don't run for cars. But we run for salvation. Powerful. We run for Jesus. Yes. Master. Also, don't go to yes. Eternal fire. Eternal fire. Yeah. Instead of internal life, are you going to take eternal fire? Yeah. 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní abosonsom fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní abosonsom fún. Ntẹ́mọ̀ yọ̀nkọ̀fà. Ẹ̀ntẹ́mọ̀ yọ̀nkọ̀fà. Mo ní wọn náà wọ́n yín ní ntukọ̀nyà. Mo ní wọn náà wọ́n yín ní ẹ̀ntukọ̀nyà. Ẹ̀kúrò. Baako. Ṣẹ́ka bẹ́ẹ̀ na sẹ́ni yẹn mu. Ṣẹ́ka bẹ́ẹ̀ na sẹ́ni yẹn mu yọ̀ wọ̀ full stop. Okay. Wọ́n sẹ́ mo ní wọn náà wọ́n yín ní ẹ̀ntukọ̀nyà. I'm telling you, so yẹ Kristonia. Jai stadium mu kọ. Because mi nim Ghana ha asọ́ni bèbèrè bá. Ẹ̀bùrẹ́ àyẹ̀ bọ̀ Ghana. What do you call it? World Cup 1998. Yeah. I saw for be TV could see a solid them. Hey, football man, solid my share. You can be movie. I'm alive. Yeah, you could see a solid fear. A man, solid my share. Brothers and sisters, I'm preaching with passion. Yes. Jesus is coming back. What did I say? I'm Ponano. Difference in year 2. Yes. And I'm finally saying we are still at the home. At the Hawk. And now what? Second half of the TV could see there. And now what? Was it any woman to call you about? And let me tell you, you don't have any right to go to sports stadium. Christians, we are not part of it. We are not part of it. When them say Jehovah says, if you are solid them, crown a solid them, and you are not solid them, Ongraho. When you say Ongraho. Ẹ̀wọ̀n ká yẹ kọ́m yẹ bá abúsùn di ẹ̀sùn ní Jehovah ní ẹ̀kọ́ yẹ wẹ́dìn ọba àsọ́lẹ̀ dẹ̀ wọ́n múra hó dá ọbẹ̀ jìnnà bọ̀ntìn. ọbẹ̀ jìnnà bọ̀ntìn. But Christians, look at us. Ṣé Muslims ọmọ láìsà bẹ́ẹ̀ bí àná nkìrìmọ̀fọ́ kọ. Wà sí ẹni wọ́n mú ní chaka ẹ̀sì sà wọ́n àwọn yẹ Kristo ni. Kukum na nchema kemoni onye da. Dabi. Wanye ba Kristo ni ba kwa kore ono ne de. Cheka bai enti wiasefo eko stadium misumitim. Osofo wiasefo be bobo. Awo stadium ya frame ma bebo mpae. Ma bebo mpae gu ball no so. Team eko match ni afra so for your company bo fie ni akwete mpai bo guso. We are joking. We don't know. Go and check other religions. And you mo associate who with this. Now you compare to Christians, you janya men na gum won nai. Ade bia Christ for timi ye. Ade bia ye timi ye. Ade bia ye ho kwan. Check abai and wiase and Christ wo. And see, you're not part of stadium. You're not part of football. Telling you. Yes, suffer. Yes, suffer. You're consider one wine. Could have parkour. A first I would home. What would no suffer? It's not on a vampire piano. Damn. When a vampire piano. And the members never follow and also moon follow. You say a normal thing. Obi come now Christopher could na honi heavy. I come near she. Who say a spirit? A bit now bow down. Me can what is no class like Christopher. If he say you want to see any more for any more than this. You go too far. You say what say Uncle Fabai and Chaka Bay. Not telling him we are one. I'm not telling him we are warrior. Chaka Bay, no warrior. You know when Chaka Bay. Baby, we are see, and I'm uncle. And baby, a kiss of something, I'm uncle. And your pat. Your cat uncle. Almost a cat uncle. Your dress uncle. Almost a dress uncle. Yeah. Your diddy uncle. Almost diddy uncle. Oh, my dear uncle. Your dear uncle. Yes, pa. Oh, my daddy, uncle. Yes, your daddy, uncle. I'm telling you, Jaya Christopher, and Yana Naku for the D and so. Name of my Jesus Christ. Yes, the D and so.
Awo me diga na so no enyem na di Kristosom so. Papa. Ya wo me diga edi Kristosom so ya hon konkron. Yes, Holy Spirit. Enti wo tirem say ye no mu ni hweye. So bebo nipa no. Mo amode mo fole wiase no. No de akwa kokuta wo jafunu ni. Na say da na sia enum da. Yes. Asia enum da. Enipa bi o ti gane mu bia o de banana te ho. Obo bina esia no asate wo fro. Osua esia no asate wo fro. Esua no asate wo fro. You associate yourself with the word. Be we are to be able to we are part of it. Yes. Politics, we are not part of it. You're not part. Quotation in American kind. Memana kaya soja kind. Bible. What say? Anase yankofo ben na hand esumwo. Ayankofo ben na hand ani sumwo. Na kuya ben na wo Kristo ne billion tem. Na kuya ben na ewo Kristo ani dia billion. Billion ya bosonsom. Pa. Kuya ben ana Kristo ani billion wo. Kuya ben na sum ni hand ewo. Ewo. And something na question no obusa. Question no obusa ya Kristo fo. Sabe nti ne ti wiase a de wiase ko anu ne di etire. The follow wiase. What's another chapter ben we didn't need your own year wo. Chapter bay. Ana obi a won yi nie. Eni mi amiti die. Chapter bay na me ne wo yo. Question what you never do the one won't tell you. Won't tell because young can't tell. You don't say it's normal. San never can tell. You don't know your way, say I didn't know can normal. What they both for so. You don't have a car called the Tromi. The Tromi says 22 verse 10 or so. Check him 22 verse 10. And no crown. Now you should tell me a radio or voice out for Sunday mine. William said no woman mix. No woman mix. Yeah. I don't care, mommy. What's it in front and chair any from Imo from Tum? And what a 4 year crown order 33 stroke. Okay. 33 stroke. 33 verse number 8. 8. Kind. Was it so? Sit down for Fra. Jordan to buy. So sit down for Fra. Jordan to buy. No be and from a whole aunt Shafi. No one for more Jano as to the arm or down so. In fact, at the hood woman in the hour Bobby Trum. And 5 year old woman, and the Upon from Obetino. Yeah. Saturday, when I'm at some walker, and look at never or pays that for say, I've given our Yasha no qua. And the Uya Funa is and was it, and funny mammy and Nuniamum. Tasamio, I don't know, poor bitch, upon from. Yes. Because the Old Testament is a shadow. Yeah. Reality New Testament. It's man funny mammy and Eniamo, Ubobetrum, Sabia, Ubia, Anka, no Sabia Banshee. What's a man, yes, sir? And was say, now when yet one yet would be a dear, I would be a no, and we be thrown the moon or by any concrete. In fun and cheer, not don't go from 2 more for more. Man, fun and cheer, a funeral and monk of 2 more. Once and cheer. And a from Sonko. What I'm going to be a number? Uncle work it together. When boy upon that, I don't know. And for moon come home, Uncle Wutum. That is a tenor. Now Israel knew all William and a man will need that. Would I want to take Muslims? Want to show you Muslims 100 Gua 100 and Ubenya Best 2 pack and I'm a little money. Yes. But we now one woman come for. When they mention them, oh, be our any young cook money. Omuni na Makumaku pet and no crown, yet even so. Soko Wally Christoni and Uncle Wally Sombo from what? Yet me Pamufrio. Yet me do it, and he is right. Nice knew what I'm in a mum, Israel Koa, and your worry. The one I cut off, we are saying it or some I one. Yes, my boom. You told me 7 verse 1 no. You told me 7 1. Was it one year my mem from fire on? Now, I am a mem from Pomel fire on court. Fire on court. The treno. Now, no one yard one year. The men who put near your one year. And foul Baba, a man of what year. Now, some foul Bob Berry, my man of what year. No, blast harden on support. By your time, you see him Yansan. I tell you that day. Yenim Yansa, a take to some. And see,
say ye be yi Yesu akire na ya chire sam no na ya chire ya adwene ya chire ya adwene yes ena nipa ko hye nipa ko jam kaya na yam si so to aso o say efra entuma wode kuntu ne asawa afra nyo no hwe atade mpomu no atade mu no o so wo cham o cham enti say soldier for wo matade police for wo matade o mu chabom o mu semo bia ne de wa o police ni bia say down police no say top soldier da e be no ade na ba wiafi ye na ba kito so mu o mu nya bi da business da police ni soldier for ni afra da bi o jani pro appointing na chibom ma wo bi da mo sia say o jani appointing e na mo e koda mo sia say dabu ene akokọ afa yonko da kebe won papa mo ko to agene e mo ko to bo mu da da bi mercy Lord etu o the last obinim e kan on TV ne so say ya say ewiase nyom nya ene ye mo ye wiase na ye ntinam look at this ye mo ye wiase ne ye ko tena wiem nya atwemfo ye mo ye wiase ne ko tenam Bible ni tira ye wo wiase nyom yes ane wo nya memu nyom anya pe da bi da Yesu bo nipa ba ye mobo na sabre na ye late obeba wo ti sanka wo be pa asem no obeba na ye late obeba reverse wo be satira na ye late hey say we are seeing Christ suma diafra ya match together even Christ na hu ya match together o Christ ni na hu ya sini ye nya ye diafra sha ye nim dia na nkwa mu ba enti soldier any police fo ni afra sana nurses any ayifo custom any afra ka ba ga so mu nya ta ni green enti o mu sebom obianko sa papa na Kristosom enya atade bia ne wo kwan sa yese da bi da ana ka tira wo sa yese atade nko ana nyame mu atade nko enya pe enti o take Bible na ye wo baguna atade virgin garment e wo ho meboa ye wo kuna ya atade obi o ye kunafo ye wo ayitoma meboa ye wo ahemfo ye wo ahema ye wo ahemfo ma emma atade ene wo ahemfo ma mema atade ene wo jamanfutam ejama ya tade meboa eno so ho ene wo asofutade Bible ni bubo ni enu ti na asofo na be ti America de ka asamo minim ai arentia pese mo down sunti wo be samo de bu ye different samo ya asofo ene ya asofo atade arentia kizo som de ye ni atade ni wi asofo sa atade bom do be shebia fabra do be shebia fabra ne asofo no Yesu bo ha say English service here wo TV so nyina wo sha o mu nyina sa traza ai o mu nyina sa more o mu nyina de mekas o mu nyina titi o mani ati o mu nyina titi o mani o mu nyina briti where are we heading towards sister me ka to say wo so for no me na me do me nya me preacher we me na me do e bi say me mpesa wo do kra be ko de hefa o jama ni hunu krom God bless you papa me na me odofo yes papa so po bi odowa eye me a make sure the right thing anya de wo krokro o ma me odi nso onyinu me okuro e do na odi nso chemi okuro wa na do o nu se na o mu me no wa na do odi nso chemi ama una se okuro lu ntam ada wo de mami check I correct one now ye ba kan ba fa so enter says the 12 no kan sam bi wo Deuteronomy first Corinthians enter 6:12 6:12 okay First Corinthians chapter 6 verse number 12 what say me woni menya ho kwan me woni menyina what day yes and come we right there so said you me call ho yeah you are right yeah me ni for you are right say yes afa come call ho yeah me ni for you are right say ya come and come call ho bi you are right say we are supposed to give it me call bi you are right ya ko sumi pool mu a pool part me call bi you are right what me wadi nyina ho kwan na so enye mi nyina na ye enye ni nyina na ye Jesus ento obiansi wo kwan o wo right sa de bia be so ya asase su atimi ye ba ye ye tie ne se wo pe nkwaje dia ene Bible ne ka to se nyeni nyina na wo ho kwan yes
so you Kristo ni dia and ka open the man there ka be tuna ye di open bia ah ka be tuna ye di open bia ka wo right but because of enkwaji nti oso wade nyina ho kwan ni nyana ye yes ni nyana ye ma ho so sa quotation 1 Corinthians 6 verse number 12 yeah so me wade nyina ho kwan ni nyina na ye ma and if you too for say bibia ye normal mama mfa ne man kire mo ho e na de be ya sister it's a liar what's the no money link Dabi you know me ya yonkofa bia kra ite fa mami me ko han dan na ye konfo a me han eno ano no nu ni trakanti me han me wa me matinam yanko hobo ya ho ani ko esi ni fia ye ho fon ko no de mo ho baba adwuma oya adwuma was me bro enyew ni nua onfa ma wo da me bro ne me sister onfa ma se Christopher ne yanko de ya kam yentimi protect yesom no aweho yentimi protect yeso we yankemofo bebre committee we aduane o maye nyina Christopher ne bedi o ne bedi nyina aso o ma ofie medi waduane da o ma sala party onim so ho ofi onni waduane da ai efi a wutim comfort fio endam na odi twama abosom no twama mu wi a no atama fio fo obi akọ methodist okowuro ma no watibi no wadwe enye nikwa na watibi no wadwe fine tira saade no ede yakọ back na kanti wo say anase ba ko ye ba ni Nyankopon so ni abosom wo ba ko ye ba ni Nyankopon fie ni abosom ewo abosonsom abosonsom ehu nti otumfo shefa na asofo abo kredeka numa salai ekotia obeka sa muye nyaachem numa salai bible na ekasa no numa salai obeka na konfo ofa ekom na ekebofo ofa ai akonfo so ai ebu champagne fofo egu nsa na we mu wo sei ene ye diafra Bible ne say it is not allowed. Enu ti na tama edini sisu no. Won so wa ma wo ma nwunsa. Wa mo ma nwunsa. Enu ma Christopher nko abompai. Wa mo ma nwunsa. Ba asofo bebre. Otumfo osafa ye ko. Ye di abaso ye ebi kura akodi sika ni nyina akọ. Eko tia. Wa si chaka ben ye ni abosom ewo. Ye ni abosom ni chaka. Radi woni pamobo de se independent frefra o independent frefra ne de nam yase e ta kan mame wo say na ye Nyankopon ti ase na sori fie ya Nyankopon wo ti ase na sori fie se Nyankopon akase sem wo mu metina mu na wanantimi mu mi metina mu na manantu mu yes na ma ye Nyankopon na me ye mu Nyankopon ye me man amuso ma ye me man enti mu firi wo mu enti mu dada mu firi wo mu amon temo mun firi wo mu na mun temo ne ba de no afie abade no ka sa na mun ka de ye fi na me so ma temo e bi se ma temo na ma ye mota na ma ye me mama ne me mama bra emfa amro badamfo ene mi fa yonko Kowinsani ene ne mfa yonko yes ba ye so no jamanfo ene ne mfa yonko so ko priti ne dia ko priti no yes ba onye wadamfo wonye wadamfo eja bi 1 Corinthians answer verse number 16 yan kan filo okay o say anasa munim said o de ne ho bo jamanfo ho no anasa munim said o de ho bo jamanfo no na in pedia baako if so kase mumien be ye ho namba baako na de ne ho bo urade no na de o de no bo urade no na ye ho baako something that the first Corinthians chapter 5 Yanko verse 9. Verse number 9. Me tell me kata mu say. Me tell me kata mu say. Me do amafo ni afra. Me ne jama amafo ye ni afra. Eni we say jama amafo anani befo anani fo kwa. Tensam no bakika niye. Obobo tieniye. Eda yin 11. O say enye wi ase jama amafo. Enye wi ase jama amafo. Anani befo. Emimfo. Abosonsomfo. I want some na meka. I want some na meka o. Ana yankasa mu free ase free. Ana woni ma asan obeso tere. Obeso tere say yenum nya na adi afra eje na keni kwa san ke tena wiase aso mbaka chan say ke yenko boye wiase ni yantinam meboa ba we tie nyanso so mbaka na afei macho bre mo say se obi ofe na onua yo twamanfo se obi a ofe ne so yo onua
Ayo tamanfo. Eye tamanfo a. Ana oni brefo. Ana so yi ni brefo. Ana bosonsum ni. Ana wo ya bosonsum ni a. Tokopefo a. Ana ndo entokopeni a. Ana sabofo. Ana obi obonsa. Ana omimfo a. Ana mimfo a. Mani ne mo. Wase mo ne jade. Mani ne mo. Sawo ni panu mani ni dimpo. Hwa, wase de yi. Mani ne mo. Kanye so mbega se ne ya no ko. Wase ene ne nya de. Mani ne mo. Aha. Na sawo ni panu mani ni dimpo. Ene ne ton sampo nya da eni di. We your Bible. Let's go to 5 verse 9 down. Ene ne ton sampo ni di. I'm telling you. What does that make? Obi nya HIV a. Ade na esi. Onsa mo ne ton sa ni di. Na ne ho yi obi atan. No obi asuro. No obi ejane fi ni ntan. Meboa. Ya ni siwa oni da. Sa na wo say obi e kominsa ni wo bro. Ne me fa yonko. Ene ne mfa yonko. Odidi amfa nsa tum. Enti uni right so go twin saka. Dabi. No kuro wase mfa nsa tum na bia ne kura no. E wase ensa no for enkoni fie. Ni fie kura menko ho. Jeremiah chapter 16. Menko. That's number 8. Yesu say babiem wase apona no no. Obaboaboa aponefo. Ano. Afra tenenefo. Na ono obeka na odi o makuku jam. Yes. Jeremiah chapter 16 verse 8. Na enkonsa no mfo fie. Enkonsa no mfo fie. Eso no nkwata so ni di. Ene ne nkwatela si mpo ni di no. Bible na eka. Wenye ya adwene. Yes. Masa Yesu ba o. E pretisi na me yam semene itabi itaro mi mu. Oh. Yesu ba. Eni pese doso. Ni pese doso. Ni pese doso. Sese wu na hi na wo ko busa ho. Busa ho sese ase wu sese ya. Where are you going? Sese ya kase so. Ka ya otimi do ko pema. Bra, dina nsen busa ho ehin na bekọ. Na obekọ. Ehin na bekọ. Oh. Ehin na bekọ. Pra me ho sa ehin na bekọ. Oh. Ukure ukọ asole. Enso de bia wo pon ko sada na sport. Aha, na wa. Be bia wo na mo. Let's go. Mutuo special. To say esuma ni minyansa. Say hi man, esuma no. Because omo nyama nyama bi wo ho a, omo nya. Dabida. Sha, me bisia dia misia all connect o. Yes. Bisia ni nyina bom. Ba bi wo ho a, bosomfo onko da. Ba bi wa kemoni onko da. Onko. Ba bi wa lodge ni onko da. Yes. So miyansa. Yen cheche yen na so le fie. Ene de yasofo ne katere. Ene de say dia amakisu ma koduru. Oh. Ye tuni amanyina abom, nyama ye nwuran. Nipa no ene wo ba ase onye no de na sofo hye ne nkura se tirem kakra. Na wo sofo no enipa ne nkwa enkura. Wonim da okra no obewu. Dabi. Wonim da obewu. Enyo na obewu na ten, ba wo hye ne nkura. Afua na so obonye wo tim so wontenem. Kakra. Ade ati no fo ka na tim. Say enyanyi yedi ekubi. Ka ekubi. Ebi so nsuom, ebi jare. Am Robert awodo ya pu nipa kumom. Enti yentu yankwaje nseda wo. Dabida. Yentu nkwaje nseda. Yankrokro nipa. Sister, ene me ba ba hwehwe na magide wayira. Yes. Ene kanya bi bo me muma so. Me di na msum yi mu. Wa beto so biara. Ene me di wo me Jesus. Yes. Come to Jesus. Come to Jesus. Amen. Jesus. Come to Jesus. Jesus. Come to Jesus. Jesus. Powerful man. Brother for Jesus. What's his name? Oya han. Esum bia ni mu. Yes. Brother for Jesus. Ha, Jesus ba ye. Wonim say access what do you call it 12 na no mu kan no. Sa pagan worship. Yeah. Pagan worship abosonsom ko na say Israel ni kobia. Oba ni ekobo nesu. Yeah. Ye ko ho no ho efise ni ho yifi. Ni ho yifi to okoba je to ko ho no ho. Enti osemo matemo na matemo ho. Yes. Enti mamu nka de yifi. Yifi. Mamu nka de yifi. Ni be bia na wo rache oko. Dabida. Anya juma bia na wo rache o ye. Dabi. What's it? Nya juma bia na wo rache o ye. Ba wan sha ye be sewu kunan ha minim sofo a na so le baton kokain. Wo be kwa no bompa ya gusu ama no de ko. Wow, look at this. Baba no be tia tight. Kenti. Na waji yo say nyanko papa sa tight we. Onwo sere. Ai.
Why do you say about the property with type? Why do you say about the probia or tongues and type? Why do you say what say you what the Nankantum told before Quaya and Nankantum? And then you are genocide about the pet. Yes. Oh, by as I become my children's home center when young quack. And I don't push you, I give you yesterday and India, including Bonsam. It's true. And I did what the poor hoy didn't such a post say a class on this year to Correcia. And on found Correcia to you a day this year. Mewa, and could not better so. Masi. And one thing to two, at the Assassinima. And this one to Correcia. And cannot or lose. I do a power. I was doing such a on person because I would tell them who I knew you see Diafra as 2 of 2. Yasi on cry and take. Oh, you for so. Obusafo, me baby, yes, from the pajama. Yes, me Kayo. Say he's coming back again. Jesus is coming back again. Monsieur Obi or young Rasta man, Jamaica man. Oh, pretty serious. Repent, 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 repent. Jesus is coming. What's that? Make them on me hope. Oh, pretty. The next form on Saturday and across the Tanakon. Oh, pretty serious. Repent, repent, repent. Jesus is coming. Stay away from this. Stay away from this. Stay away from this. The Jumana Timuno check it. Says Juman, yes, what pay. On pay. Why would you dance on pay? Check it. Jumana Timuno. I saw from Australia, Coco Stadium, Mumusamu. Mumusamu, say yes, what pay. Mumusa. Just the be accused of what you are also. Aye. Yes, and you, and if yes, yes, ah, and Pastor Cobon, no much. I saw them. I do pumble. What do you want? Rich, Mammy Carol last quoted 1 Corinthians chapter 6, verse number 9. Can you see time and time? Yeah, better. Or the Uncle Vision chapter 5, verse 9. Not Mimpong. Okay. 5-7. Ephesians chapter 5, verse number 7. Verse number 7. But I was saying, it's money won't need chaka. And the money won't need ye chaka. Hello. Hi. Yeah, you won't need your bag chaka. Some person for Jesus here. Please say the question now. Video on the channel, man. That's what baby is in the beer. Baby will be a sort of shame. Yes. They said that be a picture of somebody shame. Yes. Because you're poor one, no. What's the car, mamma, on Sasso Mammy, Miss Row? Every other sort for Jesus. Yeah. Every other Jesus can grow. Yes. Every other what you come to me. Every other what you sakawa. Yes. We are crum for. We are arm robber. We are doing simi. We are bosom sumni. Who went in a yes to be we? Brother, I'm telling you, won't in a yes to be we? Yeah. Only a barber is also the Papa Basso Barbers and what did they wire? And 10 years late tomorrow. We are crum for chroma in. Why would you see an area, Mr. Pedown Samami? Baby, I'll see me be a Pedown. Send them a person with Tanam. Every year, say, the Tanifra Quambone, the Tanifri Subone, and then the conscious years to the Quanessa was all the Bob will yourself one for no, what good chaffle. And he now big dinner. Oh, and he now big brother. For the answer, because I am a Kwame Santa. I am going quite a return. And there you are. What am I to ask? Number Numu. Machiatum said, you're Timboyini. What am I to? You're Timboyini. Meaning, sir. Me mean tea. And I'll be woo. Another day. May follow Jesus. And why you move? And then a cry. I think a day. Famicam. Next to me. I won't come. Say no. So what you know? Upia. My no Erade. Me that was it. Oh yes. Amen.